رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه. جنابند نوچینا رادیو دنگی گلدن باش کودارین هیجا ایرو 20 جوتمه 2024 روز یکشنبه لبروکسل ساعت 15 لآمده ساعت 16 امنوچین داویه پیشکش بکن دم آزادی ریبراپویه لامریکای لاتین چالاکی انج عبدالله و جلان را آزادی لکولومبیا، مکسیکا و آرژانتین چالاکی انجبو شکاندنا پرگالا قرکرین و اشکنجه یا لسر ریبراپو پیکتین دوام دکن. لآرژانتین دی پیشنگیا تفگرا جنین کردستانی و کمیته نهفگرتنی لسر مجارس لساکتا کنفدرالیزم دموکراتیکا کردستانی و اوتونومیا چیاپاسی و یا زاپاتیستا سمینر هاته پیک آنین ده همان دمه ده گله ابراپامپا یه لسر سینور بولیفیای ره جوینه که هاته پیکانین ده جوینه ده لسر خسری و کنفدرالیزم دموکراتیک هاته اخافتن ده همان دمه ده بگل لین خوجیهی ین لسالماس گراندا رجی جوین هاته پیکانین لمکسیکا جی به پیشنگی تفگر جنین و کوملین هفگرتنه یل لمکسیکا ایره لرازیستینسا پیشنگه ها وینین ها تفکرن ده پیشنگه ها اندامن کلکتیفا ساندووال بانگا تکوشینا لدیجی تجرید الامرالی ها تکرن و گوت او جلان اراده ما توان تمثیل دکه دوی امجبو آزادی اوی تکوشین خواه دجوارتر بکن لکولومیا جی تفگرا جنین کردستانی جنین پیشروژ درویسن لسر دیوار زانینگه ها انتوکوایای یا باجار مدلین وینه اره بر اپو خیس کرن خودی درکتنا زانینگه ها آناتوکیای پیشتگیری دان چالکیه و لسر فکرن ریبر آپو نیقاش هاته کرن پیشنگاه شهید هرکول آپرتوکان جبو بیر آنینا حسین چاویش بناسناف هرکول پیشنگاه بناوی شهید هرکول یا پرتوکان دبستی تیرمه 1017 ده هاته پیکانین دی پیشنگاه ده 54 وشانخانه این کو پرتوکن بزمان کردی، عربی، ترکی هات نویسین جهد گرن گلک نویسکار و راشنبی جی و پرتوکن خواه امضا بکن هات دیار کرن کو پیشنگه و 8 روزان وکری بمینه و گلک برنامه جدا وکه امضا کرنا پرتوکان و پانل و ورم پیک آنین وشانخانه آرام آکو بگرانی پارزنامه و داهوراندن ریبر آپو دوشینی جی و ده پیشنگه ده جه خواه بگره جوشان خیالین ولاتین عرب این وکه عراق مصر لبنان امارات و کویت جی گلک پرتوکن نویسکاران این نافدار جی دی پیشنگه ده جه گرتنه هن وشانخانه اینجی شامه جی لهم بر دجبریا ده سلطداریا شامه جی تولی پیشنگه بونه وشانخانه این دبن سیوانا وشانخانه یا اوگارت ده کار دکن تولی پیشنگه بون فرما دیالوگ یا جنان به انجامنامه یکی بداوی بو فرما دیالوگ یا جنان سوریه دروجه دویمین ده به انجامنامه یکی بداوی بو ده انجامنامه ده تی گوتن روژه جنان ده آواکرنا آشتیه ده گرینگه رولا جنان ده آواکرنا آشتیه ده گرینگه جبو ویجی دوی جن گرینگیه بدن رخستنا خواه والهر قاد جیانه وکه پیشنگ تف بگرن هاتا گوتن کو دیالوگا جنان آن اجتماعی یا سوریه خردکرنا تیگه دموکراسیه و ببنگه چارسری و آواکرنا دموکراسیه لسوریه یکیتیا جنین سوریه مسوگریه یکیتیا خاک سوریه یکیتیا ریوچون و چارنوسیه تقص کرنا ناسنامه اجتماعی یا سوریه یا برفره
جن ستونا بنگهینن انجامنامه دبیجه دوی لدیجی داگرکرینا ترکیه یا لسر خاک سوریه تکوشین بخورد کرن و داگرکری ورب داوی کرن و افخال تینه رس کرن دوی پنابر و کوچبر لوارین خواه وگرن دوی بشتاریا جنان دسازکرنا دستورا لهفکری یا سوریه ده ورم سوگرکرن و تی ده مافین جنان بریا کوتا جنان جسدی پینجی وره گارانتی کرن خبات لسر خردکرنا تیگها هفجیان آزاد وکه بنگها و گوهرین دموکراسی وره کرن اتول یا پانیل هفدیتن و فرمین جنان ورن زیده کرن ریگزا جداهی ارینی و مافین پروردی بزمانین دایی که ور خورد کرن تیکلی به جنین سوریه ره ریخستنین جنان جنین خوجهی هریمی و نونتوایی ره ورن گش کرن کمیته که جفرمی جبو شوپاندنا دیالوگا جنین سوریه ور آوا کرن جنین ارمنی جبو سوریه که دموکراتیک تکوشین دکن اندام کوردیناسیون یکتیا جنین ارمنی اناهید کاسابیان لسر ریخستنا یکتیا جنین ارمنی روشا جنین ارمنی یا بری و پشتی شورش جاجنسا نوچان افراتی را خفی گوت بریا شورش مزانی بکو ام ارمنین و تشتکی دن نبو پشتی شورش روژاوا روش هاتا گوهرین جواکا ارمنی لسر دیروک چاند و ناسنامه خواه راوستیا بسایه شورش جنین ارمنی هشته سمینر پیکانین بریا سی مهانجی لرقا دیرا زوره و حسکه کنگره انخوا پیکانین اف گاوین دیروکینه یا راست اوکو لف و تفگره پشتی شورش هاتن پیکانین ایدی ام وکه گل ارمنی دناوا گلین باکور سوریه ایده بناسنامه خواه دجین و بزمان خواه پرورده خواه ددن زاروکین خواه براستی جی شورش روژاوا شورش که جینه یه و ام جینین ارمنی بسایه و شورش بونه خودی ناسنامه آناهیتا کسابیان آنی زمان کو جواکا ارمنی جالی دیروکی و ددم من هری زحمت درباس بو او گوت لتواهی جهان نزی 130 پارتیان سیاسی هنه و قاشو جواکا ارمنی تمثیل دکن لی اوج راستی جواکا ارمنی دورن جبر ویجی باکور او روجلات سوریه وکه جواکا ارمنی امه به پیشنگی جنان پارتیه که سیاسی آوا بکن آناهید کاسابیان گوت کو جنین ارمنی یین لحرمه د چرچوه فلسفه ریبر آپو ده خبری خستن دکن ریبر آپو فکر و پیش دیتن و پارادگمه خواه نتنش بو گلی کرد جبو همو گلان پیشنگی کر جنین ارمنی پی باورن کو فکرین ریبر آپو و جبو گلین روشلات ناوین و جهان چارسریه بینه لو ما مسوگر کرن آزادیا فیزیکی یا ریبر آپو جبو ما کاری سرکیه و ام آزادی فیزیکی اری بر آپو آزادی خواه دبینن هر طول هلدانی دو جه لشکر 24 داگرکر این دولتا ترک هاتن کشتن هزدین رزگاری این عفرینه هر به داخیانیه که درباری چالکیه لدیجی ارتش ترک داگرکر و چتین ویده آگاهی دا و گود نه ایلونه لتاخا اعزازی دی چالکیه تایبت ده دو چتین داگرکر هاتن کشتن ده ایلونه دجی چالکیه که سردگرتن لخطا بابه لهمبری کومن چتین داگرکر هاتن پیکانین ده انجام چالکیه ده سی چتین داگرکر هاتن کشتن و 4 چته جی بریندار بون تی ترمبیلکه دوچکا یا بارکری جی هاتا امها کرن هر گوت کو دروژا 11 ایلونه ده لخطا شراد انجام چالکیه که تایبت ده یک جی لشکر اداگرکر هاتا کشتن و ده همان روژه ده لخطا مارا ده چالکیه سگوانی ده یک چته هاتا کشتن ده 17 ایلونه ده هیزنوان چالکیه سردگرتنه لسر خطا اعزاز لهمبر کومن چتین داگرکر کرن پین چتین داگرکر هاتن کشتن ده 23 ایلونه ده جی لخط اعزاز ده چالکی سگوانی ده یک چته داگرکر هاتا کشتن در روز 23 ایلونه ده لخط بابه لد چالکی تایبت ده دو لشکرین دولت ترک داگرکر این داگرکر هاتن بریندار کرن
ده هفته جوتمه ده لخطا شرای جی د چالکیه سگوانی ده یک چته داگرکر هاته کشتن دروجه هشته جوتمه ده د چالکیه تایبت آل خطا بابه یک لشکری دولتا ترکا داگرکر هاته کشتن دو لشکر جی بریندار بون هر ادس نشان کر کو د نه جوتمه ده لخطا مارا چالکیه تایبت ده دو لشکرین دولتا ترکا داگرکر بریندار بون ده همان روجه ده لخطا شیراوا هر بومبیان بدستان و چکین فردی جیل داگرکر و چپرین دولتا ترکین داگرکر و تیمین پسپور هاته خستن چپر و چکا دوشکا آ 12 هاتن تنکرین هزین اره چونه سر جنازه این داگرکران چک و علاوین لشکری لسروان دستسر کرن ده انجام وی چالکیه هایی ده یک جی فرماندار بناوی نادر حسن گردایی فیلق الشام بگشتی نه داگرکر هاتن جزا کرن سی چتین داگرکر جی بریندار بون دوی چالکیه ده دو چکین آکه 47 شش جرجورین آکه 47 مقدارك جبل خانه یک رخت آکه 47 دستک هایتره فلاش کارت هاتن دست سر کرن هر هری داوی گوت ده انجام وان چالکیه هزین رزگاری عفرینه ده دو لشکرین دولت ترکا داگرکر و 22 چتین داگرکر هاتن کشتن 6 لشکرین دولت ترکا داگرکر و 7 چتین داگرکر جیبرین دار بون بر هزین اولهیه هندرین ناسنامه شهیدکی اشکره کر ناوندرا گاندنا هزین اولهیه هندرین بداخیانیه که گوت کو اندام هزین اولهیه هندر دما تولیبون خواه دوره پرورده تکوشین لدیجی مادین هشبر ده جبر کریزا دل درواز کر شهید بویه ناونده جمالباتا شهید و گلین هری میره سرساغی خواست و ناسنامه شهید و ها اشکره کر مجید العقرائی دایکو باو حیات احمد لطبقه ایش دایک بویه ده حجده جوتمها 2024 ده شهید بویه ناونده گوت کو هفره مجید جدما کو تولی هزین وان بویه دسپلینه که مزن و بشتاریه که دلسوز خدمت جواک نشان دایه به همو انرژی برپرسیاری و دلداری ارکین خواه بجهانی تویکو دمک کرد بشتاری هزین اولهیه هندر بویه بو میناکا فدکاری و خباتا دومداری آج بوم سوگریا اولهی و اشتیا هرمی هر تمی لپیش بو به جدیت ارکین خواه ایکو دکت سر ملی خواه بجهتانی د کنسرا لپاریس ده بانگا هفگرتنه لپاریس بتیگهشتنا تکوشینا انترناسیونال آل دیجی کمپلوی نونتوایی کنسرا که بناوی پیشتگیریا با عبدالله اوجلان و گرتین سیاسیین کرد را هاتا پیکانین کنسر به پیشنگی سازی و دازگه این کرد و دوست نوان هاتا ارگانیزه کرن هفسرو که این کنسر کرد دموکراتیک فرانسای جدکفه بریوان فرات و باران کارا داخیانی هفپار خواندن و بشتاران سلاف کرن هف سروکان گوتن کو آزادی ریبراپو وظیفه اول و بنگهین بندستانه و آزادی میه جبو ویجی از بانگله بندستان و همو کسی کو جالی مدریت کپیتالیست و تین چوساندن دکم کو جبو آزادی ریبراپو تکوشین خورد بکن پشتره پاریزر ریبراپو عمر گونیش آخوی گوت نیزی 4 سالم به تو آوائی دستور نای داین کو ریبر آپو لگل مالبات و پارزرین خوره هفدیتن پیک بینه تجریز الامرالیه ایش کنجه که یا سوجه ولدجی مروفاتیه یه سازین اوروپا ین پیوندیدار لپیشپری و اشکنجه بیدنگن جبوکو سازی ارکا خواه بجه بینن پیوستی به دیپلوماسیا گل هیه پشتی آخفتنان هنرمند در کتن سر دکه و ستران گوتن سختکاری پدکی یاد دنگدانی ده در کت هولی
مروف ji bakur anîne herêmên hilbijartinê. Ajansa Rojniyûzê çend wêne weşandin û dibêje pedekê hejmareke mirov bi pasaportên Tirkiyeyê anîn îdareya serbixwe ya soran a girêdayî hewlêrê da ku li werê derê dengên xwe bikarbînin. Ajansê dibêje roja pazdê cotime hêjî hatibû ragihandin ku pedeke 1500 kes ji Bakurê Kurdistanê anîn başûr da ku dengên wan ji bo wan bikarbînin. Ev biryara binpêkirina rêbazên hilbijartinê gihişt berdestê desteya bilind ya hilbijartinê ya Bexdayê. Tê gotin ku rêxistina bilind ya hilbijartinê diyar kiriye ku ew ê destûr nedin ku pedekê yan jî hinek kes di derdorên din de hîleyan bikin divan hilbijartinan de. Li hemberî dijmin mirina zarokekî bû. Li hemberî dijmin mîna zinarekî bû. Berê rojnamevan Agîd Tûfan bi kurtanivîsekî behsa lehengiya destanî ya gerîlla şehîd zinar amanos dike û dibêje. Sala 1995 Osman Erbek ji dayîk bû û di ciwaniya xwe de weke şervaneke azadiyê destan nivîsîn. Rojnamevan Agîd agir biborin Agir Tûfan destnîşan dike ku malbata Osman li navçeya dihê ya Sêrtê bû û gundê wan hate şewtandin. Malbat jine çar ma ku koçî Adanayê bike. Li dibistanê zext û zora tunnekirinê baştir fêm kir û tevlî nava karên ciwana bû û di sala 2012 de berê xwe da Çiyayên Kurdistanê. Gerîlla zinar piştî ku li gareyê tevlî perwerdeya bingehîn bû li qadên berxwedanê yên wekî Zagros Avaşîn, Çarçela û gelek qadên din ê berxwedanê di aniya herî pêş de li dijî hêzên dagirker şer kir. Piştî demekê gerîlla zinar tevlî nava hêzên taybet û derbeyên giran li dagirkeran xist. Gerîlla zinar derbasî herêma Gerzanê bû ya Bakur bû û beşdarî gelek çalakiyan bû. Di her fîşeke ku berda dagirkeran de li hevreyên xwe yên şehîd bûnê fikirî û di dîroka nû ya Kurdistanê de destan nivîsand. Gerîlla zinar di duê hizêrana 2020 li qada şehîd Mizgîn ya Gerzanê di şerê li dijî artişa Tirk a dagirker de bilehengî destanî şer kir. Di encama şerkirina gerîla zinar amanos û hevreyên wî de derbeyên giran li dagirkeran hate xistin. Ji bo ku hevreyê xwe yê birîndar rizgar bike bilehengî şerkir û li gel hevreya xwe nûda besta tevlî kerwanê nemirên Kurdistanê bû. Bi Kongre Baroya Dîlokê hewldana êrişa faşîst hate kirin. 47 temîn civata giştî ya asayî ya Bîroya Dîlokê duh li eywana konferansê a Bîroya Dîlokê hate li darxistin. Li ser navê şaxa Komeleya Hiqûqnasan ji bo azadiyê û de axaftin hate kirin. Di dema axaftinan de hinek parêzeran ku piştgiriyê didan lîsteya sor û xwe weke netewperest pênase kirin hewldana êrişê dikin. Faşistên êrişkar weke hincet jî bertek li dijî tecrîdkirina rêber apo nîşan dan. Şaxa îhade a Dîlokê têkildarî mijarê li ser hesabê xwe yê medya dijîtal daxuyaniyek da wiha got. Endamê lijneya rêveber a Komeleya me dema da axivî balkişan de li ser tecrîda girankirî ya li ser birêz Abdullah Öcalan û got ku ev yek li dijî biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê û mafê mirovan e û di vê navberê de hinek parêzer ber bi kursiyayê vê meşiyan û xwestin axaftina wî asteng bikin û ketin nava hewldanên êrişên fîzîkî. Lijneya dîwanê peywira xwe baş bi cih neanî û bû parçeyeke vê astengkirinê. Lijneya dîwanê bi awayekî heqaret û dereveyî qanûnê biryara bidawîkirina lijneya giştî da. Em vê êrişa kirêt a li dijî azadiya xwe îfadekirinê şermezar dikin û careke din bi bîr dixin ku dengê parêzeran dengê gel e. Em baş
دفرقی دنکو اف ایریشا به حرمت یا لدیجی آزادیا خو ifade کرنه انجام پولیتیکاین نجات پرست و تولهینر ین دستلاتداریه نه ام هرتم دنگی خو لدیجی فاشیزمی بلندکن جنازه گرتی سرحد تمیز هاته و شارتن جنازه سرحد تمیز کل گرتیگه هاوانه تیپه تایی روژا بریاره تحلیه او را کرن نخوشخانه و جیان خواه لورج دستا لوانه تاخا ایسکله یا نافچه توشبا یا وانه هاته و شارتن ریوبرن مبیادر تو هایدر پارتیین DDP دم پارتی هف سروکین وانی نسلیحان شدال و عبدالله زیدان و گل کس تفلی مراسم و شارتنا جنازه سرحد تمیز بون پشتی و شارتنا جنازه مالبات تمیز لمالا شینه یا امین پاشا یا نفچه ریا ارموش سرساقیان قبول دکن سرحد تمیزر د شش مجدار 1017 ده هاته بنچافکرین و پشتره هاته گرتن د هفته مجدار 1019 ده هاته بردان و د شش آدار 1021 کان ده دیسا هاته گرتن تمیزر به بهانه خراکرین یکیتی و یفپاریا دولت به 4 سال و 3 ماهان هاته جزا کرن تمیزر 22 سالی بو بنخوشیا اپلیپسی بوی کت و پشتی دمک دریج بریاره تحلیه وی هاته داین و با آوه اکی گومان جیان خواه جدستا نوچه داوی جبو گریلای هپ گه آدم گوز مولود هاته خواندن هاته را گاندن کو مولود جبو آدم گوز گریلا چیاگر لنفچه ریا ارموش یوانه لمالا مالباتاوی مولود هاته خواندن و خوارن هاته داین لگل اندامن مبیا در تو هایدر دم پارتی پارلمانتر دایکن آشتی و تفگر جنن آزاد تجاعی ولاتی جی تفلی مولود بون پشتی مولود جبو چیاگر دعا هاته خواندن ام هاتن داویه بولتنه خواه حتی بولتنه کی دن بمینین دخیر خوشیه ددن باش